Hello friends, so welcome to my YouTube channel. Then tuna kahin say dihin channel ahi sum izat kim amna chu kahin say dihin. Ije chun abula kona zone again hin vet pe un lang. Chi live a kahin bol hai na ije chun a voice ki chi lo mai thein ai ma ne he them min la. Okay, kipan masang kamin jula bonga han kipan ka video ho abula kona zone again hin vet pe jeng kipa thu ken say na. Then ka channel a tha lu se then like share subscribe hin bol pe tiwin kahin tem we. Okay. Gak kipat masang jo kahin sei nom chu hile tu a he ke channel ka bol hena itele channel dangyong bol the hin ipi channel bol dia pha ham koi channel income ve dham na chu comment hin type divin kahin tem we koi pena next video wa dinga na ivet di ham chu. Okay, direct pan paitam den chika profile hin ka YouTube profile hin ka YouTube profile ka YouTube profile hin che chahe ihon steamit kitile sum izat kim te views izat na ham chu ivet diu hi je chun hoya che diu ham tile amasa pena YouTube studio a che diu hena YouTube studio a che diu YouTube studio a che chaiten le ep hall diu ham tile analyzing a che diu analyzing a che jo tile revenue wa che diu na cha ep vet diu hom da rpm vet diu amasa pena rpm hi sakhat na hi sakhat kate video dollar izat rpm he ke hi 0.19 bo hena dollar thing lo wa he dollar thing lo wa hen chi dollar thin na dinga chu 19 0.19 hi izat ve ham hi tele dollar hung hi ham na chu check diu ha chi chu calculator la do diu example 0.19 into 5 bole 0.95 na $1 thing jet low kine chu 0.6 ngai bol do 0.6 ngai bol $1.14 hong do hai na tam zep kine ai ma chun ho pon che 6 ngai la do hin 6 hi example 6000 na 6000 views 1000 view a chu 19 bo hin 6000 views a chu $1 val mai hai na chu iga head do chu 6000 into doten le kahin ve sa kini hoya che du ham tile social plate na che du hena social plate na che du plate ka plate na che du plate na he ep bol du ham tile cha khat ga heading chu channel a he ke ka channel a he zo bonga zote video ki upload jat ti ho bona video i jat ham iti kuma ham cho bona kisuna ep country ham la noile le a chu ga vet le dollar izat ham chi kisuna na chaw he ana ha gyal hen la fake he na fake hin chi chu sum ila do diu hi ja chun iti la do diu ham ti le views ivet ngai he na views langa he 824k that means 200 something 200 170 80 hi le 37k hong leng do the na ama 36 na la 36 mean 36000 na cha kona 36000 views a ha na example la 36000 chu cha hi bol ki du cha hi cha 6000 he kati na chu 6000 chu koi do du ten le chi kat diu ikat jo ten 36000 chu 36000 chu is that way hi ale hung ki chayam na minus diu divide ball diu hai divide by 6000 36000 to divide ball a 6000 a he divide ball a le mi group bo chang de na mi group chang de example a 6 hin $6 ti ngate $6 hin $6 to equal to equal 6 into 2 a he atila chu $75 hi ji na he man 2 chunga he 81 ha 2 pe ta wa hin ka hepon 80 lo 81 hai na example $80 hai na $1 a hi 80 paise ki dian 80 rupees a hin India chu 80 ga into le 480 bo kim pha hai na chu hen
chu live proof ki tiang le ti chu hin chu mi channel ang vet the hena chi ri achon koi channel live vet diu ham comment na amin hin su diu tena wa ka sei banga channel hin yaw cha bo hin lai na views tam lo views tam ale bo hin example of rpm hi kon khana hi atam me athom me na advertise dung ju ya hin iten le video itham category ang apo na vlog category ha form che ji in te a hi cho te category hi atame ti na ema kong ka hepon chi khap le dinga ka hin vet sa hin roten la ban hung chi zom ten la ban ka hin vet sa na channel ma e ho channel ma Buonga Zote a he wa tu de dinga i channel ga ki pat mas sat pe na wa he chi za chu a hung do he na 480 rupees se ki mu pha he che ka hin het sa he na the next video wa de na jo ka se ban channel min hin su de bol de he na chen chu he ki pa bula ko na zone again 100 pe chen ki pa thu pen se ki pa